لوینا پایتخت ئاوستوریا دبستانا کردی دست به سالانویا خوندنê kir û bi ala Kurdistanê pêşwazî li xwendekarên Kurd hate kirin. Dibistana Kurdî li Viyana dersên Kurdî bi her du zarawayên kirmancî û soranî dide bi xwendekarên xwe. Di roja yekem da beşeke malbatên xwendekaran jî amadeyê rêwresma salanûya xwendinê bûn. Afrin jamê xwendina îsal li wê dibistana Kurdî ya li Nemsayê bişopînin Birêz Mezlûm Qern û mamosteyê dibistana Kurdî li Viyana li gel me yekekî mezlûm dema baş we jî xwendin dest pê kir li wê dibistanê de. Îsal çi qas xwendekaran navê xwe tomar kirine û zêdetî jî yê kîjan temenî ye? دم باش سپاس دکم جواره از گلکی خوشم گویرو لسر گرنگی زمانی کردی باخبم دبستانا ما روجا شمیه دست پیکر و گوچرو الهرما کردستانی جی دست پیکر شاگرد چون دبستانی روجا کمین بو روجا شمیه بون هجمار گلکی پر بو مدقوقین هجمار ونولو پر بله هجمار گلکی پرو مالبات باش هاتن زارو که خوانین بله یعنی هجمار گلک پر بو تیرا پولی و تیرا هجمارا وان خندکاران دکه اگر زیده بو به؟ لجمع دو زاراوا سورانی هی و زاراوا کرمانجی هی بری چند سال دبستان زمان کردی هی پار لجمع دو پول هبون چار پول هبون دو پول ای زاراوا سورانی بون و دو یک کرمانجی نه ای سال بهتر به هجمار باش پره امی ماموستاجی هنمی پیدا جی بکن لجمع دبستان گلکی مزنه یعنی گلک پول امکارن پیدا بکن چقاس گزارو که کردا پر ورن لجمع جی پول هنو و ماموستاجی ورن از دخوازم ورد تشتکی بیجم پس که گواه ماموستای هیا یک مزوم آلیه هجماری خوده بچکی از دویم قینه بچکی هب لمشکله خو بشه یعنی هر کس نای کارناکه و روزا خو اروپا تزان یعنی دم الویده که هر کس نوالای وره لیم بهبینه اما مستاجی پیدا بکن او شاگرد گو پار لجمع بون او باش فیر بونه او جی کاربن عالی کاری بمر بکن لجمع ارمانج او گزارو که کرد ورن فیری زمانی خو ببن بکردی بنویسینن باخوین بهفدور بلیزن ارمانجی او یعنی انه الویده که زاروک فیری المانی دبن درن دبستانی المانی و هفته روزه که تین زمانی کردی روزا شمیه 3 ساعتن الجمع نبس زمان الجمع لیستک هن الجمع مادر خندگرینن بهفر دلیزن مال بعد دیگه هفدو دانستن دبستان و دکک مجنون تنی خوندن بو زاروکان هیا یعنی اگر اشاش نمی بو کسی تمنی آن مزنجی هیا بری هبو نظام نها هیا نینم اوش بو زاروکای البراسیل دبستانی لی مالباجی بگو بخواز ور بزاروکی خور فیری زمانی کردی به اوجی هی یعنی الجمع پولک هی ولا بچکیه تمن مزن دورد گلک دیو باوی تین کسن به تمن مزن جی تین بشدار دبنو فیری زمان دبن زمان نبش بو زاروکای زمان جبو مزن ایج یعنی چی کسی گو بخواز ور لی او بتایبتیش بو زاروکای انو بیجن لی ایگو بخواز ایگو مزن جی بخواز فیری زمانی کردی به کارو ور گلک دیو باو تین ویده که نکارن هر مال وگرن ور اوجی بشدار دبنو فیری زمانی کردی دبن براسیل تشتکی گلکی خوشه گلکی بالگیشه گو دما ام دبینن زاروکی منی کرد تین بهفدور بکردی دا آخوین بهفدور دلیزن حوالتی دنا واند چه دبن جهفدو حزدکن گلک دی باوج مردوینه زاروکی مدوی کارو دا شمیه کینگا ورگو ام هرن دبستان زمانی کردی یعنی دلی واند تشتکی گلکی خوش گو بینو فیری زمانی کردی ببین باشه که مظلوم آلیه پرتوکان دا پرتوکی خوندنه جبر کن به هر دو زاروان جی درسه دادن پرتوکی و چاواتین دابین کردن هیچ پرسکری که و آلیه دابین کردن یانجی کمی زیده یا پرتوکان دا هی یا نه از دورد خوازم سپاسیا ریوبریا دبستانی بکم جالا شیروانی ماموس جالا شیروانی گلکی عالی کاره و ریوبریا نونرتیا هرما کردستانی للنمسا او جی گلکی عالی کارن به دبستانی ره
لجمع بشكي ام بيجن او شێوایە گۆگۆل لە هەرێما کوردستانی تێ کارکردن لەوێ دەکێ زاراوە سۆرانیتین ڕاستی پێ لێ جەمە زاراوە کۆرمانجی پچەکی زەحمەتی هەیە لە هەرێما کوردستانی تنەیە لە ئەڵمانیا وان هەنن پەرتوخانە هەنێ ئەم تێکەلیت گەلوان دەکەن ئەو ژمار دشینن نمونە وەک پەرتوکە هینکەر هەنێ ئاستێوێ هەنێ ئەم کارتینن تشتن جەمە هەنێ ئەم تینن ددن شاگردان ez bixwejî ez di dibistanekê nemsawît kar dikim yani karê mamosteyê em dikin ev çend sal zû de ez dibînim yani çiro nizarok li vêr karibe fêrî zimanekî be ez bixwejî mamostê zimanê Frensîm yani zimanekî din em dibînin karê gol mamostê li dibistanê nemsawî kartînin wan şêwa de em jî li dibistana zimanê Kurdî kartînin. Baş e keke mezlûm ji bilî xwendinê zimanê Kurdî çalakiyên din ku bo zarokan heye li vê dibistana we de mebesta min çalakî bi Kurdî ye çi çalakiyên dinê hene ji alî hunerê mûzîkê çîrokên Kurdî çu zanim yani çalakiyên ku cuda li derseyên didin zarokan çinin Ana tiştê cuda hen li ceme ana dimehê de hefteyê carekê werzeş li ceme heye em wan dibin cê werzeşê zaroka gişa dibin li wê dekê werzeşê wan dikin eveya tê de yê mûzîk li heye li ser dîroka Kurdistanê em dêrin got zarok fêr bibin Kurdistan dîroka wê ji ku hatiye mûzîk wek me got heye grup çawa mamoste reqsa Kurdî yani govend û dîlan helperkeya Kurdî jî hin zarokan fêr dikin? Em zaroka jî ez siban zarok tên wek got çiro li welatê Ewropa dibistanê wan em li vê de jî wilo dikin yani nefsa sîstemê nefsa kar em dikin zarok siba tên li stranê Kurdî guhdar dikin li ser stranê Kurdî destpêkê em ser stranê Kurdî tê got zaroka hene موزیک هەیە وەک me got dîlana Kurdî carna em wan derdixin digerînin li welatê nemsa gelek tiştin cîn xweş hene em zaroka heftê em hê carna carekê em wan dibin wir jî ne wek me got ne bes zimanê Kurdî yani zarok dema got tu were bes ziman bide wê aciz bibe belkî bes were em dixwazin bêhêlin fêrî gelek tişta bibe got ew zarok gelekî kêfayî wer dema got were dibistanê yani dema got bes ziman tenê bi rastî wê acizin berên hûn çend sal ew ê dibistanê de dersê didin him bi xwe ana dibistan ev çend sal heyê baş hebû lê zarava soranî tenê bû Kurdê zarava kurmancî zehmet bû kes nediçû min têkilî bi wan re kir mamoste calara me got ez dikarim ez baş Kurdê Rojava naz dikim li vê dekî got bi kurmancî diştexil û dixwaz zarê xwe bişîne min daxil ser rûpelan me bela kir me got ba dibistanek heye dibistaneke nemsawiyê em karibin tê de zimanê kurmancî bidin baş felkê têkilî bi me kir û me em çûn ev par eva bû sala di duan zarava kurmancî beryana wek me got çend sal Erê li gorî du sal tecrübeyek ku li vê dibistanê de heye hin çavrê dikin îsal bo xwendina îsal li vê dibistanê de çi pirsgirêkek derkeve pêşiya we ku zehmet bibe piçekî Dê ew pirsgirêk wek me got yani ew kurmancî pertûkên li ceme pişekî zehmet tê yani ana soranî şêwa gol li herêma Kurdistanê kar tên pertûkê wan hemû warî dihenî yani tên kar ême li ceme kurmancî piçekî zehmet tê zehmetiya me bes dûr de yê lê înşa ew jî wê baş bibe wê pirsgirêka mamoste bo we dernekeve mesela te dît te gotî îsal hejmara zaroka zêdetir e Xwedê ez dengê xwe va li ser kenala we digînim çi kesê got zimanê Kurdî diştexile dinivîsîne ya kesê got xwe dibîne karibe dersên zimanê Kurdî bide zaroka kare têkiliyê bi me bike ew jî were alî kar bi bişkirtiya me bike em ê karibin he tiştê got em karibin em ê bikin lê tiştê got zêdeyî quweta me be em ê wê zehmet berê em bihêvîne yani em ê karibin yani em karibin çend çixwa zarok werin wilqaste dibistan bi rastî gelekî mezin e
دبستان جی تشخاص زاروکی ما پربن پولی مجی ولو پربن و ماموستا هنی یعنی وكما جو بار نفسك الجمع برجهاتي بون تمن بشكي مزن او يجي كاربن علي كاربن وقت بيجي الفابيا كردي بدون زاروكا يعني اما من نهاتن الفيدا كي زاروكي كردان بكن بريفيسور زماني كردي ده ام دخوازن بيتر كرد زمان بني بسينين بخوينين بيشتغلن راست للدبستاني نمساوي خو بدن خياني كرن كردن كردستاني هاتي دولتك ما هي نافي كردستاني ارمان جامعه ابي بتايبتي باشه گلک سپاس کم که مظلوم کو لگل ما بوی سپاس بو برز ماموستا مظلوم قرنو ماموسای دبستان کردی لویانا گل ما بو هر بشید